Kunjalo 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 kusazoba njalo futhi ngeke kuhlale kunje angeke uze kuhlale kunje lilizela mlilizeli kodwa ngeke kuhlale kunje kwagogo logobile salokwa sempondo uvuma vuma novuma ezizweni isandla sembethe izwi nomhlaba 0727378514 ngila kwamhlaba yalingana kwakhubalo limbiwa egcekeni umsebenzi ke siyenzela abantu lena ezokulwa ezomcebo iphakamisa amabhizinisi igubhu zonke lezi ngeke ngisakhuluma lo kade ngaba nezinyosi sengazakhela nendlu oyifunayo nje siyamnika njengoba nibona sibenzele abayifunayo nawe ungeza kwa 2+2 uzithathele kwakho gogo logobile salokwa sempondo vuma vuma novu ayi wayibona impondo Mongenaphondo usindoda bomama thathani impondo nihlale nazo nikhulumisa ubusuku nemini shintsha sicathula shintsha sithothobala hey Nkosi yami kunjalo kwamhlabela ingana labheka kwa 2+2 ngo kusekhaya awubheka nawa lama flag shono wona red means nakho ke qedela mawuthanda Lungile ke makhehla sizwe sakithi imhlaba wonke. Umsebenzi ke lo wenziwayo kwa esigodleni saka 2+2 okuningi angeke ngisakukhuluma. Kodwa nje la kwa 2+2 uyakhona kufika sikwenzele into oyifunayo uyithole. Uyafona ke kule number ethi 072 73785. Ya, kujuliwe ke labe ngakha nje umsebenzi ngiphasa amabutho. Kushube ngempela ke bakithi kushube ngempela sawugaya nje umuthi ke siyawugaya hayi ngemlingo anginayo imlingo bakithi abantu abafuna imagic bangezi kimi 2 anginawo Facebook 3 anginayo WhatsApp ifonele kuphela futhi nakhona ubekezele baningi abantu ngeke ungithole ngifree yekela ukubingelela wena uhlala odabeni sisebenzeni kube kuhle nginibonge nonke ke nini niphumelelayo nonke enithi manithintwe isandla sembethe izwi nomhlaba kwenzeke imanga empilweni yenu akube kuhle kube njalo ke mina ngiyathakatha thakatho kuhle yibo lupho okudlalisa ikhubalo okudlalisa isintu Ayikuciko nje ayihluphi lento Gaya Sikhahle senyama zafela emazweni uyazi nanoma ngayiphi inkinga ngibone nanoma yiphi inkinga ngibone bayajabula abamaziyo isigadla nawe ungakaze ufikele ekhaya uzofika ngisho ungahamba la uhamba khona kuyinto enhle le ukusukumela impilo kodwa la ekhaya kwamhlaba lingana sidlalisa umuthi impande zomuthi ziyababaza shiqola kulungile ke masosha kulungile maqhawe kulungile ke madoda kulungile sizwe somhlaba sonke bese nibingelela nje sithi sekhona njalo isigadla masingashuthi ibhizi 07273785 Wololo hlala njalo ke siyanthanda bobaba bomama bosisi ngenhlonipho nangothando Nkosi yami hleze ngibhizi ungangibingeleli hlala odabeni ungadingi ukuthi uzongithola ngiright I'm always right wena isho ukuthi dokotela ngifuna ukuthi nokuthi mina woza ngosuku oluthile ngikunike idate yakho sibekezelelane nje kube kuhle kodwa ke hayi magic bakithi angikwazi ukwenza imagic ngifuna abantu abafuna umuthi OTT no more magic umuthi OTT
akube kuhle kube mhlophe. Hayi kuyakhulunyiswana phela amadoda. Nazi impondo. Nazi impondo. Hayi kuyakhulunyiswana nazi impondo. Na amadoda. Ufuna ukufuya ufuna na amadoda. Hayi phela into ukuthi hayi kusasa ngizobona abanye bavuka esibhedlela abanye bavuka phi abawiki. Mangulaphile mina ungayi esibhedlela qina la ukhona. Awu. Awu. Maye 0727378514 siyabonga ngiyanithanda niphile nonke Africa mhlaba wonke siyabonga nanyanga ubani Dr. 2+2 0727378514 siyabonga niphile la nikhona uNkulunkulu anibusise okuhle nokumhlophe niqaphele amadlozi ayabambezela asithatheni amandla siboost izinto zethu sephambili ngokuhle nangokubi kuya ngawo ukuthi ufunani isikhathi sinyama safela emazweni siyabonga.